Lotshani bakwethu, ibizo lami nginguVusi Nanas usolimi, the language practitioner yesiNdebele. Namhlanje sokhuluma ngeilimi lesiNdebele, sibuye sazi ukuthi lihlele kanjani. Ngiyenze imfundo ze-BA Language Practice and Linguistics e-University of Pretoria. Ngabuye ngenza i-honors in African languages khona e-University of Pretoria. Kanti ikhampani ngisebenza ngaphasi kwayo namkhana ikhampani elawulwa ngimi, igama layo i-Vusi Media, Together in Progress. Ngizakuhlathulula ukuthi liyini ilimi, ngibuye ngihlathulule ukuthi amalimi ngigodi ayini ahlangana njani nelimi, namkhana ngichaze ukuthi ngihlathulule bona nasikhuluma ngelimi sikhuluma ngento ebumbe kanjani. Sizokhuluma ngesizunza nesinala, sibuye sikhulume ngesiNdebele seTlagwini, isiNdebele sakamletlana Southern Ndebele, namkhana sitsho nokuthi amalimi ngigodi asakhako siNdebele sakamletlane nesiNdebele sakamkombani. Nangabe khona ngikuhlole khona ngendlela engasingiyo ngibani ngilibalele bakwethu. IsiNdebele sakamletlane sokukhuluma ngaso ukuthi sisemthethweni namkhana sikho emthethweni, sibuye sikhulume ngokuthi abantu bakhona bakhuluma njani, sihlukephi nathi. KunesiNdebele esikhulunywa eZimbabwe esifaka hlangana amalimi ngigodi, isiZulu, isiPondo, isiNdzundza nesinala, kula sithola khona amaHlubi. Lona-ke lisemthethweni begodu liyafundwa, liyathuthukiswa endaweni namkhana enarheni yeZimbabwe. Namhlanje asikhulumeni ngelimi isiNdebele, Southern Ndebele, ilimi elikhulunywa ngimi nawe. Lotshani noke, ngiyanilotshisa, igama lami nginguVusi Nanas Skosana. Ngingusolimi elimini lesiNdebele, ngi-linguist, ngingatsho ukuthi ngimtloli godu kunenge engikwenzayo ngaphakathi kwelimi lesiNdebele. Nangabe ngizokwenza imphoso ngibawa nisilibalele. Into le technology le asiyazi kuhle, siyayifunda begodu namhlanje kokuthoma si-streama live ngamagama ihlelo leli engikhuluma ngalo ngalesi sikhathi, ngisemoyeni ngalesi sikhathi. Namhlanje ngifuna ke sikhulume ngelimi. Njengoba simaNdebele kungaba kuhle ukuthi sazi ukuthi nasikhuluma ngelimi sikhuluma ngani. Angitsho ilwazi lethu alilingani begodu khona la tshayisana khona, kodwana kuhle sazi ukuthi nasikhuluma ngelimi sikhuluma ngani, senzele ukuthi lokho nasele kusikhathi kufike abantu bangaphandle namkhana kufike abosolwazi, singazitholi sitatazela, singazi sikhuluma into engakhambisani nento kungiyo. Okay, nasikhuluma ngelimi sikhuluma ngekulumo ethethweko yakhiwa. Ilimi lifana nokuthi na uye kwa-doctor, udoctor bese akunikela i-prescription ukuthi khamba ukuthenga nazi izinto ukuze uphole. Nathi nasikhuluma ngelimi sikhuluma ngekulumo ethethweko kusukela kuthi amalimi ngigodi wesitjhaba, njengathi simaNdebele amalimi ngigodi esinawo kwelethu ihlangothi sinesindzundza sinesinala. Kuthethwe isindzundza kwathathwa isinala, zathathwa kwatsengwa kwakhitshwa amagama anembako namagama mhlambe ebabona ukuthi kungaba ngiwo abasemthethweni. Ngamanye amagama ilimi esilikhuluma sisekhaya sisodwa sinomndeni nelimi esilikhuluma sisesikolweni namkhana ilimi esilikhuluma lokha nasikhuluma izinto ezihlelekileko ezisemthethweni alifani. Angeze lahluka kakhulu kodwana kunemithetho. Ilimi lisebenza njengemodere. Lokha nawutjhayela imodere ungaphakathi ngejarideni kwakho namkhana ungesangweni lakwakho, ungatjhayela ngendlela ofuna ngayo, ungavula iminyango utjhayele ngendlela uthanda ngayo. Kodwana wakhipha imodere wayifaka endleleni, wathi ufuna ukuthi ukhamba endleleni sengamagama sokuthoma ukwabelana nabanye abatjhayeli, ilimi liyathoma-ke lapho-ke. Yathoma ilimi lakho liba nemithetho. Ngamanye amagama sekumele wazi ukuthi nangikhambako ngikhambela ngesinceleni, nangabe ngifuna ukudlula imodere ngidlula ngesidleni. Ngaphambi kobana ngijike namkhana ngibambe enye indlela kumele ngithome ngi-indicate ukuze ngibonise ukuthi la ngiyajika. Ngamanye amagama nasele utjhayela endleleni uthoma ukulandela imithetho. Ilimi linjalo-ke. Ilimi nasilikhulumako siyalikhuluma kumnandi ngendlela esikhuluma ngayo, soke sifunda sikhuluma ilimi. Kodwana sele sikhuluma ngelimi elihlolwako namkhana sikhuluma ngelimi la kuthuthukiswa khona izinto zelimi zesiNdebele, sesiyathoma silandela imithetho. Ngikho sine-linguistics
ngikho sine-lexicography, ngikho sine-semantics, ngikho sine-syntactics, ngikho sine-morphology, ngikho sine-morphology, ngikho sine-diachronic studies. Ngamagama kumele nasikhuluma ngelimi sazi ukuthi nasesikhuluma ngalo ngokusemthethweni sazi ukuthi linemithetho esebenzako namkhana imithetho elilawulako. Ilimi lesiNdebele lilimi eliwela ngaphakathi kwesiNguni. Nasiqala asiqala amanguni ahlukahlukene, sinamanguni esiwabiza ukuthi matekela, sinamanguni esiwabiza ukuthi mazunda. Khe ngibambe lapho-ke. Nasikhuluma ngamaNdebele wakwaNdzundza newakaManala, sikhuluma ngamaNdebele awela ngaphakathi kwamazunda. Ngamanye amagama amabizo anechata uZ njengokuthi zonke ngiwo akumazunda. AmaZulu, maNdebele, maXhosa sisebenzisa izunda. Ngamagama nakuhlelwa amalimi siwacala ngaphakathi siwangenelela siyathola ukuthi siwela linguistically ngokwesayensi yamalimi siwela ngaphakathi kwamazunda. Bese kunamalimi afana neSiswati la thina amaNdebele sifaka khona uZ, bona bafaka uT. Nangithi zonke bona bathi tonke. IsiNdebele sakamletlana-ke singuni esiwela ngaphakathi kwetekela. Ngamagama itekela ngilaba abasebenzisa uT njengeSiswati. AmaNdebele akamletlana nabakhulumako angeke bangeze bathi zonke, bazothi tonke. Ngamagama bayatekela abazundi. Nasicala-ke i-chart namkhana ukuhlukanisa nokuhlelwa kwamalimi, isiNdebele sakwaNdzundza nokwaManala or isiNdebele njengelimi elihlanganisa isiNdzundza neSinala liwela ngaphakathi kwezunda. Bese nasithatha ilimi lakwamletlana liwela ngaphakathi kwetekela ngoba lisebenzisa amachata abo T. IsiNdebele lilimi esingalibiza ukuthi lilimi elihlangeneko ngesikhuwa wathi it's a conjunctive language. Kune-conjunctive, kune-disconjunctive. Nasikhuluma nge-conjunctive sikhuluma ngelimi elihlangeneko njengokuthi nangibiza igama namkhana igama elinye ngitlola liba ligama eli-1. Nawuqala ngale ngesipelini balitlola liba amagama ayi-4. Jama ngenze isibonelo. AmaNdebele nasithi I love you sithi ngiyakuthanda, libizo elilodwa lelo, ngiyakuthanda, libizo elilodwa, ngiyakuthanda, one word. AmaPedi athi ki a go rata, magama mane. Nge-English I love you, magama amathathu. Amagama isiNdebele, umthetho welimi lesiNdebele uthi isiNdebele singuni esisebenzisa ilimi elibumbeneko namkhana elihlangeneko sibiza ukuthi it's a conjunctive language system. Ilimi lesiNdebele-ke asingene endabeni yokuthi iSinala isiNdzundza sisebenza njani. Nakufika isikhathi sokuthi ilimi libe semthethweni kunemfuneko ezifunekako ukuze umbuso ukuthi no sibonile ukuthi leli limi elipheleleko. Ngamanye amagama umbuso ukuze unikele ilimi umvumo ukuthi leli limi lingasetshenziswa belithuthukisa abantu belingene kwezamahwebo. Linezinto bazicalako, bayacala ukuthi ligadangisiwe na lirekhodiwe, kune-morphology, kune-phonology, kune-semantics, into bengizibaya lezi zimfuneko ebazicalako ukuthi zikhona la ziyatholakala elimini. Ngaphambi kobana banganikela ilimi imvumo lokuthi lingaba lilimi lithuthukiswe, wazi ukuthi nasele bathi leli limi lingathuthukiswa ngamagama kufuneka kutholakala ibudget. Nakutholakala ibudget kumele kube nama-language centers, kumele kube ne-lexicography unit la kuzwa khona i-dictionary, kumele kube ne-Bible unit la kuzwa khona iBhayibheli. Ngamagama ilimi ukuze lilingane namanye amalimi kumele libe nazo izinto ezinjengisako. Into ecakatheke khulu elimini esebenzako ukuthi ilimi balivumele ukuthi kube lilimi, kumele kube ne-spelling and orthography rules. Ngamagama kube nemithetho yokutlola nokupeledwa kwelimi. EsiNdebele likhona-ke into leyo. I-language board yesiNdebele yahlala phasi yathatha isiNdzundza neSinala yatsenga namkhana yahlunga yakhipha amagama ebona ukuthi la kungaba amagama asebenziswako a-official. Nabakhipha amagama abacali ukuthi igama thina njengesitjhaba silisebenzisa kangangani. Cala musi kunegama elithi umberego. Umberego alisi-standard, akusiligama ekumele silisebenzise nasibhalako, sithi umsebenzi. Kodwana isitjhaba lisebenzisa igama lithi umberego ngawo kamalanga.
nabahlezi phasi baqala bathola ukuthi igama elithi umberego lingasukela esipelini lithi umberego lingasuka na ku-Afrikaans werk. Enye into ecakathekileko bakwethu ukuthi amalimi wonke akhona ephasini akuhamba athwayeleka athelelwa ngamanye amalimi. Siyazazi njengamaNdebele wakwaNdzundza ngaphakathi kwethu kunelimi le-Afrikaans liningi nasikhulumako sinonde siyafaka lapha Afrikaans kamare somar magama e-Afrikaans la itafula yabona isitulo magama abuya ku-Afrikaans kodwana thina siyawasebenzisa ngamagama siyawaboleka. Enye into ecakathekileko engiyaziyo ukuthi isiNdzundza sine-Afrikaans bese isiNala sineSetswana namkhana sineSepedi ngathi sineSotho-ke ngokufitshane. Kunamagama amaningi abuya kwamanala amagama abuya eSothweni and then bese nemihwa esitholako lokha nasitsenga ilimi linguistically kuyavela kanengi ukuthi isiNdebele sithelwe eSotho. Kunamachata machata atholakala khulu eSothweni layo sinawo ethina-ke naku-Afrikaans akhona bohehe njalo njalo. Bese-ke bakwethu isiNdzundza nesinala sakha isiNdebele. IsiNdebele engikhuluma ngaso isiNdebele sitlolwa isiNdebele or Southern Ndebele. Sindzundza nesinala lilimi elisemthethweni eSouth Africa lelo. Bese kune siNdebele not kune siNdebele. siNdebele lilimi lesiNdebele leTlhagwini Northern Ndebele. Silibhala ukuthi it's Northern Ndebele. Kulapho kuhlanganiswa khona ilimi lesigodi isimgombane nesimletlane nazihlanganako bakha ilimi elithi Northern Ndebele. I-Northern Ndebele ayikho emthethweni ngalesi sikhathi. Bese nawuya kwezinye inarha kunesiNdebele esitholakala eZimbabwe. Ukuze sibe namaNdebele namkhana sibe nelimi lesiNdebele eZimbabwe kubangelwe ukuthi ngesikhathi kubusa inkosi uShaka waba nomraro nenduna yakhe umzilikazi. Bese umzilikazi wasuka kwaZulu wakhamba waya kwaNdzundza ngesikhathi leso bekubusa inkosi uMagodongo wayokubawa amabutho. uMagodongo wala ngamabutho and then bese wakhamba waya kwaManala wokubawa amabutho. nakwaManala bekubusa inkosi uSibindi naye uSibindi wala ngamabutho. umzilikazi bese wathoma wasahlela amaNdzundza wabuye wasahlela naManala. Bese-ke amaNdebele la wathi nakasahlelako umzilikazi wakhamba nabanye abantu eZimbabwe bakwaNdzundza nabanye bakwaManala. So abantu abafika eZimbabwe maNdebele bazazi bamaNdebele. Ngikho namhlanje sinamaNdebele aseZimbabwe. Kunabosikhosana eZimbabwe, kunaboMahlangu, kunembongo zethu begodu ilimi lakhona nawulayeleko uyaweza amagama la magama esiwasebenzisako amaningi kodwana abawaphimisi ngendlela thina esiwaphimisa ngayo. Kodwana egcineni kwelanga simele sazi ukuthi mina kwamaNdebele njengathi kuza kuthi ngelinye ilanga mhlambe senze isifundo ngisithathe ilimi lesiNdebele leZimbabwe khe silithathe silicale ukuthi lijame njani. Asibuyele kundzundza nesinala. Okay, namhlanje sinesiNdebele isiNdebele Southern Ndebele ekulilimi elikhulunywa eSouth Africa begodu liyafundiswa kodwa lakhiwe yini? Lakhiwe isiNdzundza nesinala. Nawo amaNdzundza naManala ayahlukahluka bakwethu. AmaNdzundza awodwa kunamaHole kunomaHlungulu kunamaJodo kunembilinga kuyahlukahluka sibaningi. NakwaManala nakhona kunomkangala kunomkobola kunombhedani njalo njalo. Ngamagama engivezwa ukuthi singathi simandzundza so sihlukahluke ngaphakathi kodwana ukuze sibe sitjhaba esisodwa esikhuluma ilimi elifanako sele sikhuluma ngokuhlukisa ilimi kubalulekile ukuthi sibe ne-language board ukuze bakhiphe amagama bakhetha amagama ukuthi la magama esizowasebenzisa ukufundisa abantwana esikolweni ukuthi nabakhuluma ngelimi bakhuluma ngamagama la namkhana nabatlolako batlola ngale ndlela. Ngikho sinomthetho yokutlola nokupeledwa kwilimi lesiNdebele. Asingene phakathi kwesiZunda nesinala. Ngiyavuma ukuthi isiZunda nesinala nasihlangeneko sakha isiNdebele. Kodwana-ke nasikhulumako nasicala ilimi silithatha isinala silithatha silitsenga ngokwelimi
ukulihlola ngobusayensi bamalimi siyathola ukuthi isinala sinokuthelwa Sesotho bese isiNdzundza sinokuthelwa i-Afrikaans. Nasicala indlela amanala akhuluma ngayo, amanzunza nakathi nina akhuluma ngabantu athi nina, amanala wona athi lina asebenzisa uli. Omunye umuntu wathi sifunda e-University of Pretoria wachaza ukuthi ubufakazi buyavela ukuthi ichata lika likhona begodu lilahlekile. Nawuqala isivumelwano sehloko sebizo icanda, nawukhuluma ngecanda angitsho nasikhuluma ngesivumelwano ibizo nalithomako nangabe sikhuluma ngomuntu sithi umuntu nawuthoma umutsho uthi umuntu muhle, umuntu uyakhamba, umuntu uyahleka, umuntu uyabhubha, umuntu uyaphila, umuntu uyafa, uthi umuntu ngamanye amagama umuntu isivumelwano sikamuntu isivumelwano sehloko. Nawuthi abantu uthi abantu bahle, abantu bayalila, abantu bayabaleka, abantu bayabhubha, abantu benzana, uthi abantu kodwa nawukhuluma ngecanda uthi icanda li. Ngamanye amagama kuyavela ukuthi nawuthi icanda bekumele uthi icanda asikhulumi njalo sithi icanda li. Lokho kusivezela kuhle ukuthi kunamachata amanye akhamba agwinyeka ngokuya kwesikhathi. Angitsho siyazi ukuthi nasikhambako siphila nabanye abantu enarheni siba nokuthelelana, amalimi ethu ayathelelana, nawuthi abantu abasakwazi ukuphimisa amagama ngale ndlela bawakhuluma ngale ndlela. Isinala sineSesotho, kunamagama amaningi asetshenziswa manala ezange afakwa nakhona nakwakhiwa isiNdebele ilimi lesiNdebele eli-official. Asiqale igama lithi umsana, kwanzunza sithi umsana, kwamanala bathi umligana, kwanzunza sithi isilukazi, kwamanala bathi umgeguli. Uyabona ukuthi umgeguli lo nomligana lo nawo bacala ngelihlo elibukhali babuya kuhle kuhle bathelwe Sesotho. Kodwa sibuye thina sithi umalukazana namkhana umakoti bese bona bathi ngwetshi. Maningi amagama nje avelako angasetshenziswako kuhle. Bakwethu engizama ukukuveza nekumele sikwazi njengamaNdebele ukuthi iye ngiyavuma simaNdebele, omunye nomuntu la khule khona okhule kukhulunywa ngendlela ethize. Kodwana into ekumele siyazi ecakathekile ukuthi ilimi elifundiswa enkolweni namkhana ilimi elisetshenziswako ukuthuthukisa abantu, kungaba lilimi lokukhulunywa lelikhulunywako lokha nakunemihlangano, ngikhuluma ngelimi eli-official, lilimi elihlanganiswa malimi engodi. Ngeze wathi wena ngiliNdebele is-final into eso, awa. Iye wena nase ukhuluma njalo, kodwana nase sikhuluma ngelimi silihlaziya sihlezi phasi, ziningi izinto esizicalako. Maningi amanye amagama nangiwacalako mina ngiyatsho ukuthi leli nangifunako ngingajama ngithi igama eli-wrong, ngokuba ngiyakghona ukuthi igama ngilithathe ngilirhedle libe zintokana bese ngikhuluma ngalo. Engizama ukukuveza ukuthi kumele sibe nelwazi lokuthi isiNdebele lilimi elakhiwako, kodwana alakhiwa ngoba mhlambe lizama ukuthi lithathe iside. Baningi abantu vane bathi isiNdebele lesikhulumako sinzunza, isinala anisifaki. Lokha nasakha ilimi namkhana lokha nakubalana kwenziwa i-standardization kuyaqalwa nokuthi isiNguni sithini, ngoba ungakhohlwa ukuthi nasiqala umlando ngaphambi kobana sibe maNdebele besimanguni. Nasimanguni sibuya e-Central Africa eKatanga Woodlands sayokuhlala eDrakensberg Mountains, sayokuhlala sengiyalikhohlwa igama lakhona. Bekunamanguni namathonga, so unguni nothonga balwa besimanguni bekunamathongwa kunamandungwa, so kwalwa amandunga namathongwa, so amandungwa thina sahluleka. Bese-ke umlando uyasitshela ukuthi sakhamba nendoda ekuthiwa ngumNdebele, kwaba nguye-ke umuntu-ke esithoma lapho sakha ubuNdebele bethu kibo, kodwana thina simanguni. Ngamanye amagama isiNdebele nesiZulu nesiXhosa nesiSwazi angeke zahluka ukuyaphi. Maningi amagama esizowathola afanako, amagama esizowathola
sithi siyawacaza uthola ukuthi amagama la ayafana akhuluma into eyodwa ngoba kuhle kuhle ikhabo lakhona sisitshaba sinye. Into yenzeka ukuthi ngaso sonke isikhathi nasikhambako ilimi liyachuguluka kuba nezinto ezitsha ezifikako. Niyabona namhlanje sekunabomaliledinini abofunjathwako ama-cellphone. I-cellphone nayo nayifikako isipha umraro. Abantu i-language board ayikabo ukuhlala phasi ikhulume ukuthi i-cellphone uyoyibiza ukuthi yini ngelimi lesiNdebele. Nasithi phapha sithola abantu sebajugulukile sebathoma ukubiza i-cellphone ngokuthi ngumaliledinini. Nabathi ngumaliledinini uyazibuza ukuthi ngumaliledinini nje kwenzekani nangabe ifoni yakho ingesikhwanyeni ngoba ingalila ngesikhwanyeni, ingalila noma uyibeke phezu kombhede, ingalila uyibeke phezu kwetafula. Bese sele bahlezi phasi ku-language board babonisana bese bazwana ukuthi akusengumaliledinini lo, suka namhlanje kuyoba ngufunjathwako ngoba basusela ekutheni noma ingalela ukuphi uyayifumbatha. Namhlanje 2020 izinto zichugulukile. Ifoni yakho ingalila ungayifumbathi, thole ukuthi ufaka ama-headset ilile bese yazipressa yona uthome ukhulume. Ngamanye amagama kuyavela ukuthi isikhathi nasikhambako siya phambili izinto ziyachuguluka. Ngeze saloko sijame sithe thina sazi ukuthi ngesiNdebele ifonu igama lelithiwe ngoba susele endaweni ethize njalo njalo. Iziningi izinto kumele sizicale eziselimini lesiNdebele. Engakuveza nje ukuthi ngenxa yesikhathi bakwethu ngifuna ukujamisa ikulumo ami la. Kuhle ukuthi ke ngibuyele emuva ngibuyekeze esifundweni sami sanamhlanje namkhana ekulumeni namhlanje ngizama ukuthi ngiveze ukuthi ukuze sibe nelimi esithi isiNdebele, lelimi isiNdebele namkhana Southern Ndebele lilimi elihlanganisa amalimi inkodi. Amalimi inkodi ngikhuluma ngesiNzuza nesinala. Ngamagama bakwethu manengi amabizo namkhana amagama esizowezwa akhulunywa manala, thole ukuthi thina simanzunza asiwazi. Akumelanga sithi amagama layo a-wrong. Kumele sihlathulule ukuthi amagama la akasisehlelweni lelimi elifundwako nelifundiswako. Ilimi elikhulunywako ekhaya nelimi elifundiswa esikolweni akusikaningi lifane bhatsi. Kuyokukhamba kuba nomehluko ngoba elifundiswako ukhanjwe kuthathwa amagama mhlambe emalimini engigodi kungakhishwa amagama esinaleni, kukhishwa amagama esinzunzeni, athathwe amagama la ahlanganiswe kwakhiwe ilimi elisemthethweni. Ngizama ukuthi asiliseni ukuthi nasikhulumako umuntu nakakhuluma igama elithize sithi igama lakusengeleSindebele. No, ligama lesiNdebele. Into ekhona ukuthi akusiligama elisetshenziswa lokha nakuthuthukiswa namkhana nakufundiswa ilimi enkolweni. Ngoba abantu bathanda ukulwa, omunye athi ya mina ubamkhulu wangifundisa ngalendlela, mina ogogo wangifundisa ngalendlela. Bese manengi amagama nje avelako. Kunamanye amagama wokuhlonipha asiwasebenzise emphakathini, amagama mhlambe kunamanye amagama bekasebenziswa bokhokho bethu kade. Namhlanje nasiwezwako siwezwa ngathi amagama welimi lentabeni isikhethwa, thole ukuthi amanye wamagama nje wesiNdebele wemandulo kodwa abogogo wethu bayawazi uwasebenzisa, bayawazi. Thina-ke ekumele sikwenze ukuthi lokha nasithola amagama amatsha namkhana sithola igama elisetshenziswako singalazi ukuthi libuyaphi, asiliseni ukuthi sithi igama eli akusisiNdebele. siNdebele. Into ekhona nje umehluko khona ukuthi siNdebele kodwana ngingatsho ngithi siNdebele esingakahleleki, esingakalethwa ku-language board, siNdebele esingafundiswako. Bakwethu manengi amagama. Njenganje nawungathi uyacala nawungaya kwa-Department of Arts and Culture kunama-terminology book. Ama-terminology la ayahlathulula ukuthi kune-HIV and AIDS ikhuluma ngezinto eziningi ukuthi yini. Nangicala i-terminology ye-HIV AIDS kunegama lapha elikhuluma ngeligama le-gay. NgesiNdebele i-gay ikeltsaduna. Kodwana abantu abaningi abazi ukuthi i-gay ikeltsaduna. Engingakutsho ngithi nangabe unesikhathi iya ku-Department of Arts and Culture website ukhambe ucala ama-terminology book akhona welimi lesiNdebele. Kune-soccer, kune-terminology, kune-agriculture, kune-natural sciences, maningi. Kunamagama amaningi khulu lapho ekumele siwasebenzise thina njengabantu lokha nasihlola isiNdebele. Okhunye godu ukuthi
kungaba kuhle sithi sisichaba siye ema-university siyokufunda sifunde ngelimi ngoba na ufunda isiNdebele e-university kuyahlukahluka bakwethu kunokuthi uthi ufundela uba ngitishela bese ufaka isiNdebele sakho ungaba ngitishela ufundisa isiNdebele kodwa na ufundisa isiNdebele ungitishela akusho ukuthi uthuthukisa isiNdebele awusithuthukisi ngehlangothini lokusikhulisa kodwa na usithuthukisa ehlangothini lokuthi abantwana bafunde babe nelwazi begodu bakhone nokuthi bakhulume isiNdebele ngendlela ekungiyo bese-ke ungakhamba ukufundela isiNdebele ukwenza i-BA linguistics nawenza i-linguistics uthatha i-theory namkhana ichingambono elikhona lamalimi ucala isiNdebele ukuthi sijame njani ungenza i-research ngesiNdebele ulicale ukuthi nasiphimisako siphimisa njani okwanje sinemiraro eminingi esiNdebeleni sishoda ngama-researchers ama-click sound nawukhuluma ngabo akucaci kuhle ukuthi na uthi icala uthi c or uthi qala kuno-c kuno-q ama-click sound esiNdebeleni amraro ngoba sinamalimi ngikoda ngitsho sibuye endaweni ezingafaniki ngothola ukuthi abantu ababuya kwamahlungulu into ethize bayibiza ngo-c ababuya mhlambe kwamanala into ethize mhlambe ababuya umbhedala or ngithi mhlambe umkangala or umkobola into leyo abayibize ngo-c bayibiza ngo-q so yabona kusho ukuthi kumele kube ne-research bese i-language board ihlala phasi ithatha isinqumo sokuthi kusukela namhlanje i-chart eliso silibiza so baningi-ke abantu ngasikhathi abathanda ukuthi bahlale phasi bazithathele inqumo ukuthi ilimi bona babona ukuthi lisebenza so kodwa na ungaqala phana ungathi igama lolithathe ulihehle ulikhulumise ngoba bakwethu igama elilodwa singakwazi ukuthi silibhale for 3 pages singakwazi ukukhuluma ngegama elilodwa ilanga lonke sikhulume ngalo silihlaziye silitsenge singene ngaphakathi siphume njalo njalo kodwa nabantu abakwazi lokho umuntu uthi no ngesiNdebele into leso and okuhle ukuthi nengikufisako ukuthi njengoba sinama-Facebook page njengokuthi sakha ilimi lethu i-Facebook group ngathana kuyakhonakala ukuthi i-language board ingenelele amagama avana alethwe lapha mahle amanye wakhona ngiyathoma ukwabona amanye ngiyawabona ukuthi la asisombululo somraro othize kodwa nokubuhlungu ukuthi nasiwakhuluma ngawo ku-Facebook kuphela singawathathi siwase ku-language board angeke sihelebheke emaswapheleni sizothola ukuthi igama uyalibiza wena uyalisebenzisa uyalithanda kodwana alisisemthethweni bakwethu ngenxa yesikhathi ngiyabona ukuthi sengikhambe 25 minutes bengithembise ukuthi iklasi sizolenza 30 minutes iveke le ngizokwenza esinye isifundo kodwa ngiveze ngezinye zezinto esizitholako